tuk chua nom vekule tlemin ka nara pinga ka ritlang de ule ka ofelo chuan in lo hre thiam don ya Vawiin nun kong Hruaitu tan pathian thu spiritual lesson number 2 kan ngai thlo le dona thupui hi aran pa in ka da lova spiritual lesson 1 2 3 4 in a kalmai dona thupui mo tak tak toite te in kan zir ho le dona ni he thu hi lalpanen kanin pol na tan kan lo mang le theu don nia chan chin thama thai jek bung li chang ko thu hi lo ngai thla ila tin anne na bok khopin chi bai mi bukla heng zong hi ka pe vekang che atia lalpana thu mal som ro se amen mihring te hian tun ma ain mamo kan nga sot le a mamo le du zong po thiar thiam manglova nung ve top la kan tam ve poka kan it zong le kan mamo kan mu na ani to phot chuan mitam tak chuan kan thil nei le kan don te hi pathian mal som na kan ti min me mai zelani thil dik lowe mo thil fel tok lo ti nga ya nang ma a tharau du dan kal zonga I tho chua le idon thil te kha pathian mal som na ani khir lovani ti tukina hian kan hriata poimoin ka hria a chu spiritual lesson patni na chu ani mi then khat chuan an mamo laya an thil dona piang hi pathian mal som na anti mai zela lir theitam taka hianin Krista zara ka ta ti te po hi kan mu fo ome heng te hi Krista zara anta anti ni po in achana dik tak hretu ero chu ma ni kan ni thina ni lali so po kha setanan a thlem lai khan bok khupa chi bai buk turin a thlema atok tar kha a hrol ema aturosin khovel pum pui hi atok tar top mai ani pathian fapa khovel sola boral turte tlan tu tur so reng hello chi bai buk tura a thlem tluk theya ati sual thei phot chuan alal na khovel pum pui hi I so ne na pek setana khan apoi ti reng lowani chu khatiang khan ali so khan lo ti ta sela khovel pum pui chu setana hne na tangin lalet ta sela pathian mal som na tiangem kan ringem chu wangin tokin tharau lam nun ta na zirlai kan ngai tu ho hi isu lian deu mayani a ngun takin chi kila mal som na kan ti tam takhi pathian hne na ta ani vek kherlo ti hi kan poma poimo ani pathian ta na kan rin om na le kan dik na ti mel hema pathian nen kan inkar in lai chin na kan relationship ti der thong thei thil te hi mal som na a ichiar lo nga mang u chu kan tharau nun tan a hrisel lova lalpa tan kan in sir ram aya poimo hi a om lo ani tukina hian mal som na kan ti ngot zela hi pathian mal som na ni vek lo ti ri ila pathian mal som na tak chu adu taka amaina ami te hne na min pe ama nen kan in lai chin na po tinung thar tu le ti nget tu hi ani fo zok thina pathian en kan in karin lai chin na hong boi thei thil le in tharun na le keima nia thiam lo riawa in hriat na le in kil toi na min nei tir tu thil reng hi chu pathian mal som na kan ti fo te hi ani vek lo ti kan zir chua apoimo ani lalpana thu kan zatan mal som ro se amen itong tayang u lalpa chungnung bermin mangai tu tukina damte in min kai thawa ikhongai nain hun tha min pele kan lo me lalpa tukina hian thupui poimo takmai spiritual lesson pani na mal som na kan ti tam tak hi chui chian zir chiana a source enga change ti chiang taka kan hriat apoimo ziate tin kan thil mu le dona te po kan fim khur atul ziate nangin hezir lai tang hen min hriat thar tir le la kan zavaya tan mal so mang che min chandam tu kan lalpa iso mengin kan ti le amen lalpan mal som theu ro se
ni len nuam le vek ule